urang Islam ikut syariat Muhammad Nabi mubeta ikut saboh jamaah kaum bid'ah kaum wahabi mubeta ikut saboh jamaah kaum bid'ah kaum wahabi. Wahai kaum Lut, urang Islam ikut syariat Muhammad Nabi mubeta ikut saboh jamaah kaum bid'ah kaum wahabi mubeta ikut saboh jamaah kaum bid'ah kaum Wahabi. kaum wahabi lepang atas teba kaji pegada syariat Nabi kaji puayang dalam sembahyang haram usalli syariat Nabi kaji puayang dalam sembahyang haram usalli. Wahai kaum Lut, urang Islam ikut syariat Muhammad Nabi membeta ikut saboh jamaah kaum bid'ah kaum wahabi membeta ikut Saboh jamaah kaum bid'ah kaum Wahabi. kekunu subah jipana citatan urang Jumaat azan sekali talikin manyet jikena harim tak ada hanjar peringat ke urang mati talikin manyet jikena harim tak ada hanjar peringat ke urang mati. Wahai kaum Lut, urang Islam ikut syariat Muhammad Nabi membeta ikut saboh jamaah kaum bid'ah kaum wahabi membeta ikut Saboh jamaah kaum bid'ah kaum Wahabi. ikono ulama dikena kasesat Mekah oi mehat dikeni Yahudi letat yang tulau yang bersalahan hana sesuai dengan sunnah Nabi letat yang tulau yang bersalahan hana sesuai dengan sunnah Nabi. Wahai kaum Lut, urang Islam ikut syariat Muhammad Nabi membeta ikut saboh jamaah kaum bid'ah kaum wahabi membeta ikut Saboh jamaah kaum bid'ah kaum Wahabi. lafai Sayyidina hana ajaran terawih lapan jika nebut Nabi kenduri mulut sangat dan dibantah jika lemehat beruap pasi kenduri mulut sangat dan dibantah jika lemehat beruap pasi. Wahai kaum Lut, urang Islam ikut syariat Muhammad Nabi membeta ikut saboh jamaah kaum bid'ah kaum wahabi membeta ikut Saboh jamaah kaum bid'ah kaum Wahabi. kaum wahabi lepang atas teba kaji pegada syariat Nabi kaji puayang dalam sembahyang haram usalli syariat Nabi kaji puayang dalam sembahyang haram usalli. Wahai kaum Lut, urang Islam ikut syariat Muhammad Nabi membeta ikut saboh jamaah kaum bid'ah kaum wahabi membeta ikut Saboh jamaah kaum bid'ah kaum Wahabi. kukun subuh jipana citatan urang Jumaat azan sekali talikin manjadaji kena harim tar hanjir peringat ke urang mati talikin manjadaji kena harim tar hanjir peringat ke urang mati. Wahai kaum Lut, urang Islam ikut syariat Muhammad Nabi membeta ikut saboh jamaah kaum bid'ah kaum wahabi membeta ikut saboh jamaah kaum bid'ah Kaum Wahabi.
Ikono ulama dikena kasesat Mekah oi mehat dikena Yahudi letak yang tulau yang bersalah hanya sesuai dengan sunnah Nabi letak yang tulau yang bersalah hanya sesuai dengan sunnah Nabi. Wahai kaum Lut orang Islam ikut syariat Muhammad Nabi, berbeda ikut Sabah jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi, berbeda ikut Sabah jamaah, kaum bid'ah, kaum Wahabi. Lafai Sayyidina, hana ajaran, terawih lapan. Jika nebut Nabi, kanduri molot sangat dan dibantah. Jika lemahat beruap pasi, kanduri molot sangat dan dibantah. Jika lemahat beruap pasi. Wahai kaum Lut, orang Islam ikut syariat Muhammad Nabi, berbeda ikut Sabah jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi, berbeda ikut Sabah jamaah, kaum bid'ah, kaum Wahabi. Tapi yang lucu, wahai sahabat, ayo petupat, handi peduli, jarang membantah bapa ke haba, ilmu hana lagi pencuri, jarang membantah bapa ke haba, ilmu hana lagi pencuri. Wahai kaum Lut, orang Islam ikut syariat Muhammad Nabi, berbeda ikut Sabah jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi, berbeda ikut Sabah jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi.